Ngiyajabula nalamhla kukuhle phela Singwa futhi ngijabula kakhulu nala khona kuyenteka labanye bashaye basho ukuthi awu siyabonga Singwa sisithole kuphi nakuphi ema-bakery ngiyabonga ukuthi avela agijima yodiliva etindzaweni tehlukene. Nkulunkulu akakwendele umusa nawe usadla nawe usahlephelela labanye. Encwadzini yetaga sahluko 3 verse number 33 libhayibheli lithi sicalekiso sasimakadze sisemndenini walomubi, kodwa indlu yalolungile uyayibusisa. Indlu yalolungile uyayibusisa. Uma ungacabanga ngalesicalekiso ucabange ngekwengati yakini emndenini. Kunetindo letigijima engatini. Emagede lengikhuluma ngawo ngifuna ubuke ingati umndeni uligede lelinye libhayibheli lithi sicalekiso sasimakadze sikulengati sikulomndeni. Ngifuna lapho sicabange ngekuthi kuphila ngekusho kwelibhayibheli kuphila kusengatini. Lokusho ukuthi khona tindo letilufuto lesivama kuba nato njengaloku wonke umndeni umuntu uyabonakala ngetimpawu letitsite ukuthi lo walapha. Makunjalo in the physical ngekubukwa ngeliso kukanjalo nasengatini etinveni letingabonwa ngeliso. Kuba nelufuto tsite. Ake ngisheshe ngibekise nga-Isaka. Isaka utalwa ngu-Abraham naSara lababede umntfwana. Mawufunza kusahluko 25 verse 21 sesikhanza Isaka nemkakhe abanaye umntfwana. Kunento lechamuka engatini lesiyibonako kubo. Indzaba lenze angiyende ibe imfishane. Leli gede lengadi, leli gede lemndeni lingaletha lifa lelihle, lingaletha lifa letinkinga. Kuzabalaza kwale emuva kungenteka kube kuzabalaza kwakho lamhla. Sibusiso sale emuva kungaba sibusiso sakho lamhla. Kepha lengifuna sikukhumbule kakhulu ngokuthi sinemandla ekukhetha kuze ukuthi singasoli labanye ekhaya labangendanga kahle emndenini. Lamuhla sinemandla ekukhetha kungako asehlulelwa ngetendo talabanye, sehlulelwa ngekukhetha kwethu. Lenzaba yekukhululeka mawusinzisiwe lokuthi hayi mose ubese ukhululwa kuko konke ngeke ngikuphikise ngoba uphila kanjalo vele. Kepha ake ngiphinze ngisho ukuthi Lazaro makakhokhwa ethuneni nguJesu ambida wabese umnika abantu wathi abamthukulule. Kungako-ke Jesu athi kulaba bese bakholwa sewuthi nitawulati liciniso. Liciniso litanikhulula. Hawu sesiyakholwa. Lisikhulula kuphi leliciniso? Lisikhulula etintfweni letangena ngeligede lengati yakithi. Leli qiniso liyasihlambulula, lisenta sithathe lufuto lwendlu lesesikuyo. Masingakholwa noma sikholwa sinelifuto lwemndeni, masibukeka. Mase sikholwa sekuthiwa asithathe lufuto lwekuba njengaJesu. Sisitwa yini kuba njengaJesu? Liciniso laNkulunkulu. Kungako akusimcoka, akusilokukhulu nje ukuthi ufune elivesi leli kubusisako, uleli kuphakamisako, leli kwenda usho bo ameni kanengi. Funa liciniso lelitakukhulula. Yebo ungabasho bo amen bo haleluya, kepha thola ukuthi ngikuphi lapho likukhulula khona. Liciniso laNkulunkulu lifana nekukhanya. Kukhanya kunguNkulunkulu.
uNkulunkulu usebentela ekukhanyeni, kanti Sathane inkosi yebumnyama usebentele ebumnyameni. La kungekho khona kwati iliciniso kunebumnyama, kusho ukuthi Sathane uyasebenza ngekungati kwakho liciniso. Mangaba wati ukuthi letino lengilwa nato lamhla tingene ngaliphi iligede, ngabe ligede lekubuka, ngabe ligede lendlebe, ngabe ligede lemndeni engatini. Mawungalati iliciniso uyawulwa impi, ukhihlite emagwebe emlonyeni, kube nemisipha enzanyeni yemthandazo, kepha ukhanze ukuthi awuncobi. Leni liciniso sincoba ngalo. Ngiyathandaza, ngiyajabula ukuthi noma emndenini walomubi kunesicalekiso, kepha endlini yalolungile kunesibusiso. Hlala endlini yekukholwa ngoba Jesu lolungile umnikati walendlu libandla ukubusisile ngato tonke tibusiso takamoya, kepha tihluphe ngekufuna liciniso lelikunika inkululeko njalo. Amen.